late ginipin ni si Ivy. Challenging po na yung signal. Anyway, i-welcome ang tanan. Karon presently we have 30 participants. Akong i-roll call para makabalot tagin sa atong mga kauban diri sa Zoom. So, si Christian Honor, Christian Ibanez, si Christopher Habaga, one of the co-hosts, ug si Christian, si Pastor Libet Damiao, one of the co-hosts sa Forest Drive, Winlo Damiao, one of the co-hosts, ang atong UCCP Church Council President, si Almar Altida, si Manoy, bago para bataw ni naka-recover sa COVID. Viola de la Lamon, Bimbo Aguilar, Chelo Altida, Pauline Joyce Taho, Dr. Nick Taho, Jade Surata, Pastora Jane Ella Montenegro, Jemima Taho, Joy Toyko, Juliet Villar, Lani Aguviva, Judge Edwin Malazarte, Maricar Samaco, Miriam Abarico, Nilo Doran Pisias, Primacar Subibi, Rachel Kinelayo, Joel Felispuso, si Dr. Shing Campumanes, Sofia Isabel Quijano, UCCP Lanusa, welcome! Ang atong bishop, si Pastor Vilya Santos. So, hi everyone. Welcome to my live stream of my YouTube channel. Actually, we are also simultaneously live on UCCP Facebook page, and we are also having a Zoom meeting. It is also streamed through Zoom. So, I hope you would stay with us so that we can learn a lot about the COVID-19 vaccine. Any questions that you have in mind, hopefully we can address tonight. So thank you very much, and please do stay with us. Oh, Nana. I-unmute. Bing. I-unmute sa imo man. Unmute, Bing. Gilid. Nasa ubos. Ubos sa imong screen, man. Okay. Volume na lang, kuwag. Hindi pa tumog, Mads.
So right now we are still waiting for our turn to speak. Volume na lang. Actually, because this is a program, so we will be advised about when our part will come. But I have already listed the common questions that we have about the COVID 19 vaccine. Hopefully, those vaccines, I mean, those questions would um, Sir Nathaniel. transcend whatever questions our general public would have about the COVID 19 vaccine. Ato pong welcome si Rosini. Rosini Laurente. So, if you're hearing some voices, that's actually from the Zoom meeting right now, which is ongoing and attended by a number of UCCP congregations in Surigao. Hinay daw ang net ni IT. Tayo na lang, Tati Pam. Anyway, Ate Maria. welcome ang tanan karong gabi Isa yung makita dyan. ni Ani Si Kuan. atong Zoom. Ang imo makita kay kana Next mang is the introduction of the speakers. kana mang mag-istorya. Oo. Pwede po kung Kanang pod. organan ka program. So, Okay, dyan. ang akong iuna ang introduce is no other than ang atong pinakabagets na pastor. Atong pastor si UCCP Bishop Listo D. Villasanta, the Bishop Emeritus and UCCP resident Minister. pastor of Salvacion, Tandag City. Simultaneously live on UCCP Facebook page, and we are also having a Zoom meeting. It is also streamed through Zoom. So I hope you would stay with us so that we Pastor can. Libet to introduce Pastor Bishop. Bishop Molisto Villasanta. So I will stream the ongoing Zoom meeting so that you would have an idea. DE. Blessed evening sa tanan ganiya sa atong virtual forum for vaccination. Dala na ko ang pangumusta gikan sa iglesia sa UCCP Forest Drive, Disney, Magagoy, ug tanang simbahan sa Acts sa tanang pastor nga wala na ginagkitaan. Akong ipaila ang ilado na kaayo nga resource person na share ni atong virtual nga forum. Kaya iba sa pinunta nga ang atong pina-appeal sa Bishop Tibok na vaccine na kami. Tungod kay na ay mga theological aspect in relation sa issue sa COVID na nung ang uban ni vaccine na kami mga pastor siguro kamo na nagtutugod. Iyang partner o sa ka-talented tugihan Christian educator labi na sa mga bata si Pastor Evelyn Tagalog. Ang Diyos nagasa kanila o sa kaanak ng murag karon mas taas pa nila kung nakahuman of psychology sa Brokenshire College si Mia Esther. Nahimuusab nato ang speaker nahimuusab nato siya ang obispo sa UCCP nag-i-assign sa Sinja itong may aging panahon na karon na-assign na sa local church sa UCCP Salvacion Tandag. A humble servant of Jesus Christ, our theologian Bishop Emeritus Reverend Modesto Clarito Juliano Villasanta Jr. Pakpak. So next to introduce our
speaker is no other than Miriam Juanan Habagat. To introduce Dr. Sheila Campomanes Nahante. May gabi ka na itong tanan. Our second resource speaker for a while kay mag-echo sa our second resource speaker was born and raised in Bislig City, a consistent honor student, an artist, a writer, where she graduated her grade school and high school years at John Bosco College, graduated as medical technologist sa Silliman University, and took her Doctor of Medicine at Cebu Institute of Medicine, where she was also trained for her internal medicine specialty. She is presently affiliated with Andres Soriano and Adela Cerate Memorial Medical Center. O salamat sa mga Cupido tactics ni Bishop Ibo. And she is now happily married to his Dalisay Police Master Sergeant Arcel Stem Kahandig. Mga kaisunan, please. We're very proud to have her as our second resource speaker. Please welcome unya pa na siya ang atong friend, our active sister in God's Healing Ministry, Dr. Sheila Campomanes and Doc Shin para sa akin. Thank you. So thank you, Yam. And next to be introduced is no other than our City Health Officer of Bislig City, Dr. Excelente Jesus Exito M. Taho. We have known Dr. Taho since he was still bagets. Pagka-doktor niya, sa iya brother, si Dr. Taho sad, na naikinig dito sa Tabon. The chief of hospital sad sa Bislig District Hospital and transferred the City Health Office. O dito sila nakita sa atong sister nga UCCP, si no other than Miss Jemima Atis and now Mrs. Taho. And luckily, we have naatay na puno nga doktor na sa atong fold sa UCCP Mangagoy kay nakuan man gyud Mrs. Taho naman yun si Jemay. And then, we're lucky enough na we have kanang Dr. Taho with us at Bislig City kay through thick and thin, maski kung sa may tabo sa COVID, you can see Dr. Taho in one good siya in kanang kung baga dili ng panic. Kay kalma yun si Dr. Taho even amidst COVID. So, luckily, natay access sa City Health Office because of Dr. Taho and Nene Taho. So, atong i-welcome siya, nakailangan kita sa iya ha, sa siya nga pagka-doktor. So, salamat kaayo nga naa si Dr. Taho sa City Health Office to assist us and to give us more inputs. Dr. Taho will be speaking understanding the benefits of vaccine and vaccination situationer in Bislig City. So, karon, we'll now call on Dr. Taho to give these inputs for us.
Good evening, Doc. Mayang gabi May gabi, Doc. Mayang gabi Mayang gabi Ay lang ko kay Bulong, kaya nga ako gigamit nga pangalan diri tagulin. Ano pagkuhan? Okay na, Doc. Okay na. Benefits of vaccine gabi and sa tanan. vaccination. Mayang gabi, Doc. Mayang gabi. Ah, ang akong topic karon isulti bahin sa benefits of vaccine and citizen on vaccination in Bislig City. Benefits. Then the public health success story. The lives of millions of children have been saved. Millions have the chance of a longer, healthier life, a greater chance to learn, to play, to read, and try to move around freely without suffering. Vaccination saves lives at every stage of life. Throughout history, humans have successfully developed vaccines for a number of threatening diseases, including meningitis, tetanus, measles, and wild poliovirus. Definition of terms: immunity, protection from an infectious disease. If you are immune to a disease, you can be exposed to it without becoming infected. Vaccine, a product that stimulates a person's immune system to boost immunity to a specific disease, protecting the person from that disease. Vaccines are usually administered through needle injections, but can also be administered with mouth or straight into the nose. Vaccination, the act of introducing a vaccine Thank you into so the body much, to Em. produce immunity So, to a thank you so specific much for disease. staying with us. We are already on the Immunization, first a part of process by the which a person lecture. becomes protected Our against representative the from disease City Health through Office is vaccination. giving the This lecture term now is often about used interchangeably with about vaccination the or benefits inoculation. of vaccinations. You keep safe also because this pandemic has still a long way to We go. can just discuss a brief background of immunity. The body has many ways of defending itself Nadungog na against kami. pathogens, disease-causing organisms. Skin, mucus, and cilia all work as physical barriers to prevent pathogens Okay na from kami? entering the Kadung. body in the first place. Tudahi gamay. When a Oh. pathogen Kanina has man ang infected na-evolve the yun. body, Sige. our body's Oh, defense bate naman. called Na the mapayang immune system are triggered pwede lang and the ako. pathogen is attacked and destroyed to overcome. Okay, may The subpart of a pathogen that causes the information of antibodies Muna is ang called an pinaka- antigen. The antibodies produced in response to the pathogen's antigen are an important part in the immune system. You can consider antibodies as the soldiers in your body's defense system. Each antibody or soldier in our system is trained to recognize one specific antigen. We have thousands of different antibodies in our bodies. When the human body is exposed to an antigen for the first time, it takes time for the immune system to respond and
produce antibodies specific to that antigen. Vaccines contain weakened or inactive parts of a particular organism called as antigen that triggers an immune response within the body. Newer vaccines contain the blueprint for producing antigen rather than the antigen itself, regardless of whether the vaccine is made up of the antigen itself or the blueprint so that the body will produce the antigen. This weakened version will not cause the disease in the persons receiving the vaccine, but it will prompt the immune system to respond much as it would have in its first reaction to the actual pathogen. Some vaccines require multiple doses given weeks or months apart. This is sometimes needed to allow for the production of long-lived Mupuli ka na, antibodies okay na ang audio, no? of liver cells. In this way, the body is trained to fight the specific disease-causing organism, building up memory of the pathogen so as to rapidly fight it if and when exposed in the future. Let me play this short clip on how vaccines work in the body. How will they work? Like other vaccines, such as the flu shot, COVID-19 vaccines will be given with a needle. This triggers an immune response in the body, which is the body's natural way of defending itself. The vaccine will strengthen your immune system by training it to recognize and fight against the virus that causes COVID-19. Vaccines may contain either killed or weakened versions of the virus that causes the disease, or a small part of the virus, such as a protein. There is no risk that you'll get the disease from a vaccine. When your immune system recognizes this virus or parts of it in the vaccine as being foreign, it responds by creating memory cells and antibodies that will protect you against future infection or disease. As a result, you'll be less likely to have severe COVID-19 symptoms after a vaccination. To learn more, visit health.gov.au. Benefits of COVID-19 vaccines. COVID-19 vaccines are safe. COVID vaccines were developed using science that has been around for decades. COVID-19 vaccines are not experimental. They went through all the required stages of clinical trials. Extensive testing and monitoring have shown that these vaccines are safe and effective. COVID-19 vaccines have received and continue to undergo the most intensive safety monitoring. COVID-19 vaccines are effective. They can keep you from getting and spreading the virus that causes COVID-19. COVID-19 vaccines also help keep you from getting seriously ill even if you do get COVID-19. Getting vaccinated yourself may also protect people around you, particularly people at increased risk for severe illness from COVID-19. Vaccination targets is better during for a better Christmas. Herd containment, kani siya ako ipakita ng slide rin, ipakita kini sa amo ang PMA na dunay herd containment, herd immunity, o katulong na sa elimination. Ang atong population sa Pilipinas na kita 110 million ang atong population. Ang ilahang ikuha, ang ikuan sa target nila sa herd containment, kuha sila 25 to 50 million ng population para reduce the hospitalizations, fatality, and deaths. Herd immunity
target kani sa atong gobyerno sa Pilipinas, 58 million to 70 million ang target nga population para ma-prevent o ma-contain ang COVID-19 virus. Kani ilahang i-target sa entertainment sa September 2021, ang herd immunity ilang i-target sa 2021, ang ilang i-target sa elimination ngadto na sa 2022. Pero kaning tanan punta kung mabakunahan ang tanan. Pero ang unang lang i-priority karon mo ni A1, A2, A3. Ang kaning A1, A2, A3 i-target kani nila kinahanglan makuha kani karong July para masulod na kita sa September para padulong na gato. This is especially important to those people who not only can't be vaccinated but may be more susceptible to the disease. We vaccinate against them. No single vaccine provides 100% protection, and herd immunity does not provide full protection to those who cannot safely be vaccinated. But with herd immunity, these people will have substantial protection thanks to those around them being vaccinated. After you are fully vaccinated for COVID-19, you can resume many activities that you did before the pandemic. You can resume activities without wearing a mask or staying 6 feet apart, except where required by the government, including local places of work guidance. Take note, COVID-19 vaccine, people are not considered fully vaccinated until 2 weeks after their second dose. COVID-19 vaccines cannot and will not make you sick with COVID-19 disease. COVID-19 vaccines do not contain the live virus that causes COVID-19 disease, so a COVID-19 vaccine cannot make you sick with COVID-19 disease. COVID-19 vaccine is safe for pregnant women. If you are trying to become pregnant now or want to get pregnant in the future, you begin a COVID-19 vaccine when one is available to you. This is currently no evidence that COVID-19 vaccination causes any problems with pregnancy, including the development of the placenta. In addition, there is no evidence that fertility problems are a side effect of any vaccine, including COVID-19 vaccines. Like all vaccines, scientists are studying COVID-19 vaccines carefully for side effects now and will continue to study them for many years. Vaccines are designed to give you immunity without the dangers of getting the disease. It's common to experience some mild to moderate side effects when receiving vaccination. This is because your immune system is instructing your body to live in certain ways. It increases blood flow, so more immune cells can circulate, and it raises your body temperature in order to kill the virus. Mild to moderate side effects, like a low-grade fever or muscle aches, are normal and not a cause for alarm. They are signs that the body's immune system is responding to the vaccine. Specifically, the antigen, a substance that triggers an immune system and is gearing up to fight the virus. These side effects usually go away on their own after a few days. Common and mild or moderate side effects are a good thing. They show us that the vaccine is working. Experiencing no side effects doesn't mean that vaccine is ineffective. It means everybody responds differently. COVID-19 vaccination will protect you from the COVID-19 virus. As with any vaccine, you may experience adverse effects after receiving a COVID-19 vaccine. Common side adverse effects includes tenderness, pain, warmth, redness, itching or swelling on the arm where you got the injection. Generally feeling unwell.
feeling tired or fatigue, chills or feeling feverish, headache, joint pain or muscle ache. These are signs that your body is building protection against COVID-19. What to do if you experience this adverse effect after vaccination? These adverse effects will usually go away on their own within 1 to 3 days. If these do not go away after a few days or seem to be getting worse, consult a healthcare professional. If you have pain at the injection site or fever, headaches or body aches, after vaccination, you can choose to take acetaminophen or ibuprofen. This will help reduce the above symptoms. If there is swelling at the injection site, you can also use cold compress. What to do if you think you're having a severe reaction to the vaccine? There is a rare chance that the COVID-19 could cause a severe infection. You should go to your nearest hospital if you experience severe or unusual symptoms such as difficulty breathing. Here are some statistics from our world in data of the status on partially and fully vaccinated. Take note that the population of our country, only 2.4% are protected. Sa atong nahatag nga bakuna sa Tibok Pilipinas, 10.4 million ang nahatag. Ang napapunahan sa 2 doses niabot kini 2.53 million o di ka 2.4%. What is the vaccine status of our locally in District 6? Ang atong kuan, ang ato ang vaccination, imanduan kita nga doon na kita priority eligible population. Dito sa city dito sa District City, ang ato ang ibakunahan karon mao kini ang A1, A2 at A3. Mao kini ang tulo nato nga i-prioritize na bakunahan kani ilabi na kaning senior citizens at may ato ang apasok pagbakuna. Based on this table, the program of vaccination in our locality is still focusing on A1, A2, and A3. I highly encourage to those who are willing to be vaccinated to complete your vaccinations so others can have access to be vaccinated. This is a graph comparison of the first dose of the master listed vaccinated individuals from A1, A2, and A3. Only 69% from the master listed A1 took the vaccine, while there are only 32% from the master listed of A2 and 36% from the master listed of A3. Din sa atong A1, ang atong master listed ng population na nakita ay 2,153. Ang atong na-vaccinate na nakita ay 1,505. Sa atong A2, only Thank you so much. ang atong na-vaccinate. Thank you for stopping by. 9,508. I'm still waiting for my turn to speak. So, thank you so much. Department of Health, nagkaroon katapusan sa July, kinahanglan ato kini makakuha kita 95% kung mapupunahan kini senior citizen. Hapit na nagsugod na kita karon sa July, hapit na maabot ang katapusan, 70% kita. Kinahanglan ato kini makakuha ang 95% makatabog na kita nga Senior. Vaccine. history doon na kita population ng 2074 ang ato na population is only 751 participants. This, on the other hand, the master list and vaccinated comparison of the second dose for A1, there are only 61%, Tulog? A2, only 9%, A3, 86%. Gamay na kami na mapunahan natin ikan sa first dose na ito sa second dose. Na 10% lang sa ato ang second dose sa ato ang A2. But this is the along this slide which shows
partially vaccinated, fully vaccinated, the actual number of people per executive protection against COVID is far cry from the master law. Even more so of the actual population here. I could not rate
now listen to him sa iyang mga experience siya while he was confined and kanang having a battle of Ayun, sa COVID-19. So, first hand yun nga testimony. So, again, akong i-remind ang tanan nga i-reserve
ingon pa, kinsa may doktor na, ingon nga, ang doktor si Juan ba, si sila, kung kumahay, kaila ko na. Pero kaila ko sa, wala ko kaila sa naong. Karoon na ganit ko klaro ang itawang may doktora. Kasi dito yung tawang nakalimutan rin yung tawang makita sito. So, nga na siya, kamay lang kapain ito. Hi, Mom. Miss you too. Hi. Siyempre, so sa pagtuo, so kapalo ko nga into that, no? Maplastar ko. But may realization, no? Thank you sa pagpunta. Ako lang, Kumusta ka? Ako mga symptoms, no? Na-ay fever, na-ay diarrhea, loss of appetite, dry cough, high sugar, taas ang sugar, so ipitarong sakit ng COVID. Hindi ba kung dyan nabitin, no? Butler po pangalan niya. Kung nga po, sir, pag-ref ka na, murag matuko, naguhi akong gininawa. Pero nangikamot ko, nga kung ginawa ko, kaya malumang ko, kung ginawa, by oxygen, automatic intubate din eh. Nga, ma-refer na dahil sa tagtag. Mao, naging muna, hindi kamot, pero kumana itong pagkampong yun. So, I was confined to the hospital 10 days. Nag-all ko pag-ingon ni Doc Shane nga, ato na siya sa ato, nanghit na siya, ato na po siya dito sa tagtag. So, si Dr. Lele, bakit kasi okay na. So, may realization na sa hospital, siyempre, hadlok na kay, si Pakuro, yung maparihat ko na kunatan ng igsoon. Gusto pa ko na punta ng pamilya, mabalis pamilya. Pero, matakapalo sa mga complications. So, manang tutok sa ingon sa doktor, yung mga nasa, tumar dito sa oras, wala may kaon, murag trabaho din ang kaon, mas kanisura. Tanan manikamot niya, inirisa niya in English, ininsit na tanan ng tampal. O mainsit, parang tampal ni pinto nga mula to, inuwa ko, ay, log nga mo ko, strito nga mo inom, pagkabaw ito ko siya. In short, discard din pa kayo, ana siya, basta manikamot ko po eh. Kung labaw sa tanan, hindi na tayo pag-apo, kaya nga mo, mahay spirit ko kung naay ka na pag-apo. Kami, family, and prayer. Usap ko na sa mga bintay. So, kana ang akong realization. So, insight sa mga reflections dito, una, privilege hindi kayo pa na muna kung hospital ka. Kung masulog ka sa hospital, tungkol sa search sa mga cases, iba yung pagtaas sa... Salamat po, Ma'am. Hindi man ka, mangupos ka na masulog. Kaya lang na-mute ko yata while I was speaking. Blooper talaga. Mga nurse, masalamat po sila nag-reduce ang pasyente. So, nasa-relax po sila. So, okay akong realization din. Grabe kita privilege kung ma-hospital na sa panahon na. Starring ka naman. Starring ka naman. Hi, Hi, Tita. Imagine, sa kamigaw, matulog na di mo ang pinagdo sa dextrose. O ano sinit na ba? Tumuro ba ang tuklo sa dextrose? Panahala ko pag magkukuha ako, magkukuha ang bigas from anak siya. Pero grabe yun ka, disok kahit na. Kaya, kanal kayo, kung ma-hospital ka, ikaw ay sa hanggang mga pamalan kay may asawa, wala. So, hindi man po pwede resto na po ang asawa, nagtigating na po siya ako yung magpapasitin. Another thing is, mas closer ang
harvest na in the battlefield. Grabe ang resto. Tutulong ka sa pawin ng PPE, di din makita ang naong matanalan. Yeah, of course, they're risking their lives. Ako realization. So, dito na feel na ko ang heroic pagkakamot lang sa mga people na nasa hospital. So, I regard na ma-apply sa kaya. And of course, realization na po ng other patients. The government has done all the efforts, spending a lot of resources. Imagine, first time na nagawas ko hospital, may single centavo pa ako di bayar. Although nagpapalit ko pagtambal ato patong pili makreditin sa Belgium. But, sa walo ko kayo, hindi man ka sa pili. Pero, in the end, ano ko pero yun, no? Hoping ko mga conference. So, to be honest, narinig ko sabot nga pagtanaw na ko sa pupili, zero billings yan. So, bisa na sa Under Soriano Memorial Hospital, pero nakalit lang kung kalubo, kaya sa niyan pag-adlaw ako, kalit magkalubo, pero pawiyo na po siguro na ito, kaya mag-ibigin ko sa Wilhelm. So, that's the realization na ang gobyerno, grabe ang ginastong high this gobyerno. Grabe ang ginastong. So, kanan siya. So, another realization na naatala sa hospital, of course, maligkamot yung kung pinong-kain para mabuhay pa na. One thing, last na lang, narikomando natin kung among Di dayon na doon. hindi man makita yung mga mata. So, ako po, malipat po kung kayo, alangan pa po, ako rin maniguro, akong asawa, hindi na po pa. So, gusto ko makikuban. So, katugatan na kung nagpabasi ko ito na infected. Now, I realize na necessary yun. Nakasabot ko dito sa explanation sa mga nurses, sa mga doktor, kung vaccinated ay kung ka, 80% protected ka. Muna yung mga reaction. Kasi kung vaccinated ka, 80% protected ka tungkol kay ang viral load nga kung ma-infected ka COVID-19, hindi kumagaghan ang virus ay mong lawas, hindi masuppress siya na ma-amino siya. So, that's the advantage na vaccinated ka. So, mo po yung realization, katong na-intubate, katong pinakaginawa, ang rason ato, ang viral load siya ng lawas, grabe na, no? Ikaw, millions na siguro. Whereas kung vaccinated ka, siguro hundreds lang, thousands na. So, that's the advantage. So, I encourage everyone to be vaccinated. Katong giingon hindi ko nga panako na naka-tumors na dito, pero dito mo po na magpatakot na. Kanaganing natampan nga po sa quarantine facility, bisa pag-air condition ng imong sakyan na imong kitaan, imong pagkaon kay hatad. Pero mga yun, freedom kanang ginasya. So, puto sa po, ayaw itong nasa prisuhan. Kanilian, mas maayo nga mga magpapaksinta. So, kung those people nga naapa sa pagduda, ato sigurong usahon na itong nagpapaksinta. Sa rason nga, at least 80% protection. Kung hindi siya 100% kaya nga protected ka, at least napaka 20% posible ma-infected ka. But the thing is, ang imong viral load, if ever vaccinated na ka, dili na daghan. So, mabutang rata dito sa file. Ang peligro kung ato na ka dito sa severe critical, I please myself na wag kung severe o critical. Ito maluma si Dr. Sheila na panara siguro po ato sa moderate. No? Kailangan naman to all symptoms sa COVID na naman ko dito. Pero, nindot kita na kung vaccinated, kaya nga, siyempre, hindi natawag hato dito sa mga moderato, dito sa critical. It might be mild lang siguro, gamay lang nila. So, that's it. So, the good thing nga, hindi mo natanong, I hope everyone, pa-convince, let's listen to those people nga na ay authority, na ay sakong kay balon. Ako nabuol ko ganina, kaya ako napasa picture, yung tao din may extent, kurang nagpo pa kay kwintas, tanaw na ko ako
ako, i-share ko sa mga amigo. Imato pa niya, as alits na ay microchip, no? Na ako ng microchip sa vaccine, no? Patay ko kanina yung tutuka, sa kagutang yung tutuka. Backup, hindi kayo. So, i-share ko sa participate ko. Dili na maminaw, dili ni ma'am. So, sa ako, hindi na facing these people. Especially kanang i-connect natin sa 666 sa nabata. Ayaw na to, dili na to nito. Ako, ang atong gobyerno naningkamot. Ako, I understand. The resources, grabe resources. Kung wala pa ang gobyerno na tumaliktan ko tatagana. So, thank you for the church, ang pagpaningkamot sa simbahan sa PCCP, kauban sa mga pastor, o itong sa Paris Drive, sa ilang si Pastor Miguel and the rest, Bisan Bank Conference, and to thank you for this activity na nuhaton na to sa eksaktong nagkabalo. So, dili ta magulat nga ma-confine ta nga ato sa ospital katong sa 15 o sa 10% o sa 15% nga ma-confine. No, dili ta. Patrasya ra kaya na ato ta sa 85% nga naara na asymptomatic na ta. So, kato lang, no? So, thank you everyone. O kasinaot nga manikamot ka nga mapaksinyaes ta ang herd immunity sa programa sa itong gobyerno, papatuman kayo. Suportahan na ito. Suportahan din natin. Ako, myself, as COVID survivor, ay kayo. Grabe, di ilan nga naka sa hospital. O sa katiin mo, o sa katiin mo na ito sa lubong. Na siya kayo. So, I empathize those people na ang pamilya nawala. Mga amigo na nawala po na ng COVID. Natililayo ang pagkaw sa simbahan sa pag-ibig. So, that's the result of nandugay mag-desisyon. I understand po si pag-ibig na maputi akong uri na vaccinated na siya kung infected na tadaan. Ako na nito. Dahil na ang desisyon na sige. So, thank you kayo. Mayong gabi sa dalan o Salamat kayo sa atong testimony ng chairperson si Almar Altida kay at least na pasabot sa tali ay naningyod lagi ma-effect ka ang COVID-19. So, kay symptomatic man yun siya. Kaya, motogi sa kanina, girinate ni Dr. Shea na daghan pang uban ng mga symptoms kung magrabe pa yun, no? So, luckily, it was kuan nga, namanage siya ginari sa atong lokal. Wala na ni ako to referral to higher center. So, salamat kayo. Manulis, ay mag-share sa experience. Disiplina ko ako po nag-quarantine ko po ako sa balay. Ang so hindi ka lang po ako. So I just would like to make some clarifications from Shane. So, clear, kumbaga, may status na lampas naman po sa 14 days na nakuha naman po nagkumplay na po sa 14 days pero ay may siya po lang may ako sa payan kumbaga outside sa balay kumbaga wala po sa pagkumapit galing ka ito sa pagpapila so wala sakto mali na akong imo para lang maprotektahan ko diba sinapay virus so Okay. i-clarify So, actually, pwede na to sa open forum, Ate Bem, no? Before, Dr. Shea, atong tawagon, atong facilitator, Okay. Mrs. Nene Jimaima ay tako para facilitate sa atong open forum. So, take it away. Na-mute ka.
Good evening. Pwede naman mo, diretso-diretso na lang. Ako ba, pwede mo sulod na lang sa chat box. Pwede mag-type sa ilahang mga questions. O ako ba, pwede na lang po mo Raise hand. diretso na lang sa ilahang kamot para punta na mo. Kami na lang ang questions. Tapos siya sa mga question ni Almar. Oh. Iyang i-address kang nung shift kung okay na ba siya or safe na ba ang iyang family or sakto ba ang iyang ibuhat na isolate siya after 40 days na iyang quarantine. Right? Na address sa imo. Sige te. Question. Okay. Regarding sa question ni Sir Almar, so actually recovered naman yun ka. At saka kadali akin nag-feedback. Asa. Wala. Sige. So, actually you are recovered already, no? You are considered recovered already. But kung kani imong question kung kasabot ra ko nganong ni kuan ka kay ganan mahadlok ka basin na apay kuan. Actually kung RT-PCR ka karon sir, mo positive gyud ka pero dili tungod kay naay live virus, no? Mo positive ka tungod kay naay bagaw sa virus pa. Pero with the question nga infectious pa ba ka, dili na. Pero if kung kuan lang gyud ganahan actually we consulted an infectious specialist for that. Actually recovered na magyud no, pero sa iya lang opinion kung ganahan gyud ka pwede ka maka 14 days at least a month. So mga 1 month since you were you tested positive. Day one is the day the swab was collected, no? So di nata magbase man sa atong day 1, day 14 ana. So imo na kuan ka ba sa kanu sa tugani kagi June 5? Murag June 5 man to imo specimen collection. So that will be your day 1. So kung ganahan ka magsiguro, pwede na good ka mo actually kuan sa imong family, pero if you want you can pwede ka mag 1 month kung kaya pa. Pero other than that, you are already recovered and you are not infectious anymore. So I hope I answered your question. Si Dr. Taho. Okay. Thank you, Doc Sheng, sa imong answer. You're welcome. Nasa siya idugang sa question ni Sir Almar. Hello. Okay lang. Oh, okay ra. Tugal ko. Sure. Ang ako diri sa Sigitso. Kung nalay variant na ako dili sa facility. Na ako kaga dili sa gaga. Ningali sa facility na sulti sa mga pagkahuman og 14 days ipariswa. Na-mute. Na-mute. Naputol. Na-mute ka, Doc. Okay, balik na ko. Katong ato ang dunay variant ka na po diri sa district. Nag-advise sa diri sa ato sa district nga pag human sa imong 14 days imong quarantine, ipariswap nila. Pag
kung mag-reswap, kung positive gihapon ka, dili ka nila pagawason. Mo na advice sa POH. Niya, kami po din sa CHO, amo sa gisultin na ni Dr. Shea, nga recovered na mo nang wala nang magpausap mo kuan kining Swab. reswap kay para makaulit na siya. Pero amo na lagi advice sa 7 days para pagsiguro nga di sila mahadlok sa ilang pamilya sa palay. Mo nang mo explain sila mo extend sa 7 days para siguro na mo kay kita positive kung mag-reswap lagi mas mo na advice sa lesion gawa. Okay, sakto na tayo nga. Nabutbong o trabungot kong quarantine rin. Ako ay first occupant ka ng nangyari rin pala eh. Kay, siyempre, ako tayo kahadlok lagi nga atong mahal sa kinabuhi, aktar din. Ako itahan rin nga, morbi, kung anak ko, ignan ko. Message, at least dito manigay. At nga, ganit ko nga nung positive nga katong usar, may baso ani. Pero, luckily, salamat sa Ginoo, ako, negative na po siya. Ay, isod ko kaming duhay, wala pala. So, at least na rin, karon, although, tao, pagbiya na ko dito sa pag-asa, iingon na magin siya na Christmas gapon, sa nasa balay, hintay gapon. Pero ako na lang di disiplina, itinuod nito na ako nga, ako dito kayag, kapag self-isolate, dito ko sa balay para masipti ang membro sa ako pamilya ay sino mapupunga dito, take na tubig na ito, na naman, complete ko Ricardo sa manutuntong. It happens lang na gidungog sa pagkampo paghangyo nakauli na dito wala na dito atong na hatod sa dila kay marang 50% ko mga mahatod sa dila hindi na makabalik ito no buhi hindi ko ma-repair sa dila. Sige, thank you sa tubag. At least okay na dahil. Okay, thank you kayo Sir Almar. Ako sa i-share sa inyo ang among mga experiences nga katong labi na katong naatay new variant nga katong South African variant nga nakita diri sa Bisli. Di ato nga mga time dili pagawason ang mga naa sa quarantine kung dili sila masuwab og balik o mo yield sila og mga negative result. Ato nga time na ay mga positive nga after 14 days ika 15th day i-reswap sila positive gihapon. So dili sila gipagawas after 7 days i-reswap na sad sila positive gihapon. Wala gyapon sila nakagawas until nga mag-negative sila ang ilahang RT-PCR. Ang sa pag-submit sad ni ana sa genome sequencing sa mga new variant, dili kita mo request ni ana kung dili ang kuan gid siya ang katong mga laboratory nga nakita kung sa kadaghan ang viral load nga nakita nila dito asa sa test, sila na ang moderate submit for genome sequencing kung naa ba siya yung variant o wala. So, malang ko na kung idugang sa kantong among pag-treat na mo sa mga patient nga nag-positive. So, doon natin mga bag-ong question. Kang Sofia Isabel Quijano Gigan, do we need to get booster shots since COVID-19 virus mutates or changes over time just like influenza vaccine? Ano siya ang usa nga mga question. Ako siguro ihatag ni kang Doc Sheng. Sige. Question.
sa About boosters. answer ani. Mm-mm. Doc Shing? Sige te. About boosters, they're still looking into it. Mo na answer. Pero sa last na ko nabasa, they are looking into Astra pa ang ilang nakuha na third dose could be a booster. And then, wala pa po yung studies lagi regarding, I know there are questions, ako na lang unan. For example, Sinovac ang una, pwede pa magdawat na ba po duglain. Still, wala pa studies if that would be effective or protective. So, as of now, di pa ta katubag if we need booster shots. Ang Sophia Isabel, okay na? Okay. Okay, sige. Nailain question from Judge Malasarte. In Brokenshire, the protocol they implemented as far as is concerned is 21 days isolation. They she had is the Delta variant. Ako yapon ni kuan kang Doc Shing. Okay. Actually, for inpatients, kung severe to critical, minimum would be 21 days in the hospital, no? So, that explains the 21 days, no? Ang ani magod, depende yun sa, first depends on the institution, depends, like for example, for Brokenshire, that may be their protocol, for assumption of patients who have Delta variant. So maglain-lain ang kada institution. So far wala pa mi sa Adela if mga assumption for Delta variant. But mo na amo 21 days minimum for severe to critical, no? Ang atong grouping ana severe, moderate, mild dapat wa man na siya sa hospital. Moderate, severe, critical mo na ang hospitalized. So, mga basis na to ana symptoms, unsa kabati ang x-ray, and then their level of oxygenation. So, dinha na magkuan kung pila ni sila ka days dinha. Maglahi-lahi kada institution. And then, just like sa first question, so, katong, we always go back to the city health, we always go back to, for example, we are hospitalized sa institution, unsa ila protocol. So, mao na siya. Maglahi-lahi. Like, mora gyapon kung nata standard lahi, nata diri lahi. Walay wrong. Kay kanatanan nga mga protocols gihuna-hunaan gyud na tanan. Oo, so mao na, it depends on the institution and on the city health sa ilang pag-draft sa ilang protocols. All for the goal of protecting us and minimizing mortality. So, sa mga institution, ato po tanawan na ang place, ang Davao, daghan kayo sila og cases. So, Yes, ang exactly. kabalo kay tungod sa local transmission, pasing na nagyud sila o Delta variant. Yes, Okay, sakto. Judge, napay additional question or okay na to ang answer ni Shing? Judge Malazarte, okay na? So, kung wala may response, kasi napay gusto mo question. Dahil nag-raise of hand si Pastor Libet. Pastor Pwede na Libet? ko pwede na ko Okay. mga Kanang akong auntie karon namatay na as ang Disoyano, alas 6 kuno. Ilang ang uban ani ka iyang mama teacher, iyang anak teacher man si Marchie Pinsan. Kuan ba doko kanang positive siya sa COVID pero kauban sila ni magpasin nila ni Ate Sorly sa second dose. Ang akong pangutana ba na siya daan diabetic kay sa inyong lecture ganina kang Doc Tapo o kang Doc Sheila kasagaran ang mga reaction ni Aman after 1 week. Ang iyaha almost 1 month lang
siya no kay akong ika-first kasi na ako nga naas na head nurse diya sa Andresoliano. Kasi kung pagutana, senior naman si ate pero lagsikot pa siya. Kanang ano ko, anong wala ba nag-advise anday kaya pa sa ospital pagtanaw ka ng ate. Siya nga na high flow na po sa oxygen. Yeah. Kinsa apelyido? Galit na kung kanina. Ingon ko nga, pero confident na si auntie kay fully vaccinated naman siya. Pero unang yun ko nga, dili dahil naman ko ano kung karon sa explanation nga nag-video pa galing kahapon si auntie. Kanina na mo fight auntie niya iyang anak katong teacher mo ay nagbantay sa iyaw niya iswab na kung kuno karon butang sa kuwapsi. So walay na iyang anak isa lang na adini pero na aming mga kasi. Wala din ko nga pwede di ay ang reaction dugay no kaya kasagaran yung kanina giswa ni Dr. Shena ang kasagaran asa after 1 week niya kanang iya almost 1 month na ang iyahang pag-vaccinate sa ikadua. Kay dungan man sila limang pasing, dungan sila ni Hansor. Kana lang. Okay, sorry kaayo sa Pastor Libet sa pagpanaw sa relatives. Siguro atong i-kuha na ang question ni mo kang Doc Shane kay basin o isa sa siya nga bantay nakatag-ani ko kani nga patient. Doc Shane? Okay. Pinata o care. Oo. Actually, wala di ko ako kaila. So, Kasi ang mag-focus ko ng doktor ni Ate. okay, si Kuan Barabad. Oo, Barabas. Oo. Nag-contact man si Dr. Marco sa ako ganina morning. Kay nangutan na siya og naabay vacant sa Adela. So, moto yung gingon na moto ako gi tawagan ang sa Adela naa pa daw. So, wala din na kuan din na dayon gyud no. Anyway, na ay Listen to him sa iyang we cannot while he was confined. really say if this is an allergic reaction na itawag nila daw. That is what we call a breakthrough case, no? So breakthrough, it could possibly be a breakthrough case of COVID, meaning individuals who already are fully vaccinated but still are infected with the SARS-CoV-2 virus. So una, it could be a variant no nga nakakuan, and then karon wa pag tay studies kung how effective these vaccines are for the emerging variant, no. So i-report na siya actually sa reportable case nga kay pa-appeal man na siya siguro sa ipang study. Although dili po nato siya makuan kung allergic reaction ba kay na may allergy nga dugay po delayed, no. So dagan pa ta questions gyud pastora, so sorry for your loss. Actually gitawag to ni na ako si Dr. Marcos na ay vacant itawag na. So Pwede na rin po kayo sunod na question lang kay mm. Jumay. Dili Ako. ay na po na siya. Kuha lang yapon. Dili kuha na ni Errol kami pag nag-text kay nag-refer pa ko ni kang Dr. Sheila. Karon nag-text kay ganina magunihan niyo sila nga istorya ko pangutang ko si Dr. Sheila sa unsay itambal sa bata kay inyo sila dili man gikagawas pastor kay wala pa man pagawas kay wala pa man ang resulta. Gigawas na karon ang resulta.
COVID to, na vaccine, kung dili, flu to. Wala labot ang COVID to. So siguro sa atong masabtan na siguro positive na to siya, kay weak man siya na to doctor kay magpa-ambal, wala sila siguro kabalo nga positive na to siya. Nabakunahan o grabe na Okay. So, about vaccination, sa screening process man ni siya, no, Tebem? So, don't forget, sige, appeal naman yun na, no, nga i-ask kung nakadawat ba o vaccination, any vaccination. So, question that we can answer is, pila ka adlaw ka nakadawat o lain nga vaccine aside sa COVID, no? Dapat nakadawat ka og any other vaccines 2 weeks or more, no? So di ba ang City Health and even ako sa clinic na ako flu vaccine. So what I tell patients is if magpa-vaccine mo karon sa flu, kay mga tanan man na, Dok, magpa-flu mi karon ka na, sabi magpa-COVID vaccine. 2 weeks, a minimum of 2 weeks usa before magpa-vaccine og lain, no? Dapat 2 weeks ang kuan. So kadto nga patient, no? So before that, I would like to stress nga nung important po magpa-flu vaccine in the time of the COVID-19 pandemic, no? Tungod kay kanang flu, same raman sila og it affects the respiratory system, no? More likely gagaw rag symptoms ba? Sipon, luya, no, naay coryza or colds ana ang flu. More or less related ang kuan sa COVID, no? Kay maski karon kung flu i-rule out gyud nga dapat di gyud ma-sure gyud ta nga dinhi COVID, no? So it is good nga mag-receive ta og flu vaccine para una dili ta ma-admit just because of flu. And dili ta maadto sa ospital, dili ta ma-swab, dahil flu lang di ito siya. So mao nang mas maayo nga we protect ourselves against the common flu. So ang ako kuan adto, no? So nana dito siya yung mga respiratory symptoms. So COVID is one of the consideration. Pwede. Tapos kay ora maguna sila simptomas. Tapos pag probably na he or she received the COVID vaccine sa time nga kuha na gyud ang iyang immune system ni crash na gyud. So ni deteriorate. So more likely ana. So di gyapon ang vaccine. Nauna na gyud to sa virus. So follow-up question, Doc Shing. Kanang sa na ako'y kaila na naniguro siya, so before siya nagpabakuna, nagpa-antigen siya. Okay. Naniguro. Oo. Pag negative antigen, kay liner po, siguro siya, before siya nagpa-antigen, before COVID vaccine second dose, antigen yun siya. About number 1, frontliner, ikaduha, comorbid siya, iyang family, kausan. So, naniguro siya. Pag negative, pa siya nagpabakuna. Okay. Kaya nang paniguro, walay complications. Ginana ang gihimo. So, eventually, okay man sa. Nagana mo yung na-observe ng shape pa mga patient nga nabakunahan niya after few days, nag-manifest ang symptoms. Sa amo explain sa ila nga, kung sa bakuna na, right then and there, within 24 hours, ang effect sa kanang contraindication sa vaccine. Pero pila nag-adlaw, mo pa ang symptoms, murag dili na yun na sa vaccine. Yun ang explanation. Oo. So, kaya na may mga patients ron nga, pagpunahan, mga 3 days, 5 days, na ang symptoms manifest. So, inana nga, mga kalibong karon.
parehaan ang example ni Pastor Libet, nga gibakunahan, COVID gihapon. Sabi na. So breakthrough case to siya ang sakang Pastor Liban. Napoy ang uban, so bali ni mo Ate Bem nga before sila nagpa-vaccine, nagpa-antigen. Actually, like sa SPMC, what they do sa ilang healthcare workers, after sa vaccine, ilagi pa antibody. Ilagi pa gi-measure ang antibody levels na yung taas. Na uban 2 weeks taas na uban after 1 month. Pero naapoy gi-release ang sabi to nga agency regarding that nga dili gid na siya that reliable. Kaya we don't have assays nga maka-measure gyud sa antibodies against COVID vaccine. Pero na-happy lang po ang mga healthcare worker nga taas na ako antibody. So wala pa iko na reliable gyud siya. Pero at least na sila i-gauge siguro nga nita sila antibody against COVID. Okay. Napay, Sir Almar, nakay question. Nakoy pangutana. It's either ang ito ba kami ang atong mga dukata exhaustos. In my case, wala pa ito na sinahi. So, bangus ang appropriate time na magpatuto na po. Si Kuan, Kung meron kayo malito, niya, dahil mga, sige, kung hindi pa magtatako na ng script, dahil lahat ko po nagtatako na kayo masin yung hindi pa po ngay, lahat naman po sa isolation na period. So, may I know people expect our resources to send Ako sa iuna pagpa-answer sino ko siya after sa iya sino ko nagtato na. actually ang kuan karon is namugod ko'y ako nag-i-ask last week marag naa sila kuan nga 10 days after from kuan recovery dili ko sure unsay kuan sa ato City Health. Sa akong karon dire kay gikan sa dili sa gipuan sa amo after recovery pwede na pagpanahan. Na kung magpalitay ka asa ka nga katikture dito na patong nakasas ko mo pwede na siya pero kung pwede siya pwede ko siya wala paghihapon. Okay. Noted ko yan. So, clear na kaayo, Sir Almar. Kami nag-vaccinate sa mga patient. Ako lagi ko balik. Nag-vaccinate sa mga patient. Naka-recover na sila. Basta wala na sila yung symptoms, pwede na sila i-vaccinate. Muna siyang bagong mga guidelines yatag sa DOH. Hindi ko pwede. Tawa naman po ito ba? Kung umuhi nga rapid, dahil nung umo nga, dinagmay na lang nga. Kung mag-reach siya, pwede na siya. Oo. Ang among karong ang priority na mo nga mga tagan A1, A2, ug A3. Ang A2 nato ang mga seniors ug ang A3 ang comorbid. So kung naa ka nabilong ana, A3 si Sir, diabetic. A3.